rile dodun thek thek sedame chinthong along ta inding in korasir cap jet kewa f mesen pensi pachut ponlo Diphua hithia long ke krong pudalang roi long mahang thek mera oso kong air ki thitangar pun ke long Bangladesh long Hindu atumaphan kachine kahulo pot half long rat kachesong Kardom pini prime time birta long peniri sami jurbon kilingpi nonar juik tha birtang tonpen aning kanwang ason si chinthong constituency long ke pining le thota karbiang long angkang pi ingdeng ko reser cap jonel karbi youth festival judera pc rongjang phong sensalu aklama long karbi risonimso rongaje katalon pon Bangsu ingdeng ko reser cap karbi risonimso rongaje katalon panahut thangnara ka siksa kavedetja phanpura karbiang long autonomous council em prodip rong pi chelangdun kripensi aliralon piponlo aning kanwang ason si bangsu ingdeng ko reser cap jet kawa f katalon panahut kadu kawe tirang cap anatung bangsi ason kachipati asai dengdu kichengarni karbiang long autonomous council em prodip rong pi redeng pensi hongjai setame ingpuponlo main stage do nelikam pupo je bhansi disiklo আর আমাদের প্রোগ্রাম এন্ড বেসি নিলে বাংসো আচ্ছা তাই কাম পুপু ডিক্লেয়ার Kedam tang preni phai inkoi pen inkoi rai si ninia pharman ka paman pon bangso risonim so mailong gijudarni MLA Rup Singh Teron ka chitong dunalong KCS tiri pen pharman pangrum chunbang Sunil Tokbi Hingchong Tiso Daniel Be Nogan Terang Budheswar Khrotum chitong dun Kep kami rongaje tangan pen dak piningan dekorasi kep lo kami rongaje hawa tinelong katalon pon asi pini bangke jingthong hawa long pijutsi yang deng lo dogobe hawa ring kora proxy do somong ben hawa ring kora ke thomang ke patangalo asi karbiang long kang we ini mak jingthong hawa lo pajisi lo apen sisi ditang bangso sunim sorong aje lon karbiang long ben angtan sunitpur Nagaon apen Kamrup apen sonse long prek long nyong thomdalang asi pini bangke ahopelo jingthong hawa bangke pini tumi pen inkola pen kore si atudak eman polo asi dak Lapusona porahut MLA Rup Singh Teron pen lam theke jai pona tengke diphuar lo ahurisi kithi ke jangahut kachar he dunjia bangabe laso putha karbiang long autonomous council pen RDP ponsi rasinja songpu pathik pon lopusi maya long ninche pon diphulo mata pudamna kolo itira poro ke kumbani yong si chibo je punta chadhe bawi asi rasya song putum patir pisi chingwa asi kachar he training da bilo no kachar he tum to piklo ke Hegwalo no ke ha suni pura solta pulo ni tum long ta solo pote charhe bawi ajuta tum ke bira pot kacha dia training nang bini pusini tum bidam lo no ke bang proxy sa pe marke a sini tum dam ta la tum ke komang tu ma pele pote theglo ni tum ke ta tonta Kijutsi lunkana malina hut karbiang long alo nongnam kache thangklong alun sepo jiten terang pen arya sangho tun jume sen sen alun rara phan par juponsi aning parong ponrinti ulukun chi pen hemari rong par karbiang long live nona kai pir thelong munit ke chan ke jar ojok munit he jan kanghon ka chin jin song thek ave pintanglo Lasonsi pini diphua hithialong ke krongput alang royalong mahang thek mira osokong er kithitangar pum ke longpon Jongpon me marat mareng apia tumsita aso phan ka chinghonang thek lo Bon sita me pini diphua royalong lapuson mahang thek mira osokong er kithitangar pum ke longpon loke ningduk me lapen injin so me bino Aho Diphu police station angkang Diphu rong supialong ke krongput alang royalong pinyanar lo por langalong kang langpang inut osokong er kithitang arpum longpon lo
Bangso putak langroya kung kido tum tong sikot pen rai kom sai khe tuma phan birta pisi adimalong an nang pali pen langroya long pen ki thitar pum humsi arona teng pen chipari deng ponlo Madur lo sumara tum sedame lapuson uso mahang pathek de pen war phira bangki klem nang ni ki klem abang alingta ki chok che thepik abang philo pusi ki thek dum long atum pen ning chipon হৈছে মানে বহুত মানুহে চাব আহিছোঁ ইয়াতে এইটো পোৱালি নিচিনা এইটো নদীৰ ওপৰতে কমি হৈ আছে তাৰপিছতে আমিও চাব আহিছে পোৱালি হয় না কেঁচুৱা হয় না পুতলা হয় না আমিও গম পোৱা নাই মানে বহুত মানুহে কৈছে এইটো পোৱালি হয় মানে নাৰীওতো অলপ দেখি পাই আছে এই পিছপিনিৰ পৰা চালেতো নাৰী নিচিনা হৈছে আৰু কেঁচুৱা কোনোবা জন্ম দি পেলাই দিছে নেকি হ'ব পাৰে এইটো কিন্তু এইটো ভুল বেয়া কাম কৰিছে যেনেকুৱা যদি কেঁচুৱা জন্ম কৰি পেলাইছে এইটো বহুত পাপী হ'ব মানে এইটো জন্মই দিব নালাগে এনেকুৱা হ'লে যদি কৰে তো আমি গৰু ছাগলী বা জীৱ জন্তু হওক আমি পোহে এইটো সিহঁতকতো ইমান মৰম কৰে কিন্তু মানুহ নিচিনা এনেকুৱা কৰিছে পোৱালি যিটো আমি বহুত বেকাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এনেকুৱাতো কোনো মানুহ কোনো মহিলা হওক এইটো কৰিব নালাগে ইমানতে মই সামৰিম Bangso hud rai kom sai khipen kaning che panatengke la bangso usu kithi tangar pum postmortem asai claim ponpo bangso phi kedo ana sai setame arona teng pensi sayang deng pachun ponpo অলৰেডি 12টামান বজাত দিনৰ 12টামান বজাত এটা খবৰ পোৱা হ'ল যে আমাৰ ডিপু নালাত এটা নৱজাতক মানে পানীত উঠি আহিছে তো সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে এজ পাৰ ল আমি এইখিনি কাম কৰিলোঁ এতিয়াতো দেখাততো ল'ৰা আমি দেখি পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কাৰ হয় কি হয় আমি এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই গতিকে যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ আমি মেইনটেইন কৰিম তাৰপিছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম এনেই ৰাতি পেলাইছেনে নে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ এনকুৱাৰীত পষ্টমৰ্টম হ'ব পষ্টমৰ্টমৰ পিছতহে গোটেইখিনি পোহৰলৈ আহিব একজেক্টলি কেতিয়া মৰিছে বা কেতিয়া কেনেকৈ কি Bonta birta ke tok boma porahut anke labang su mahang thek mirak supin su kong air kithi tangar pum ke war kuma tong ke claim lone klarda ka birta long lela News report long sudarinti Karbiang live Viswa Hindu Parisharatum Patir Piponsi Bangladesh Chittagong District Komila long Hindu Aratum apan kachene kahulula pen apran karmuda puthak kachesong asai kedengpon Pini preni phaing kora hiniarni Dimaha South District MP Haflong rong supi towar pialong Viswa Hindu Parisharatum Patir Piponsi non hejong Bangladesh detpi Chittagong District Komila kwa dimalong pang thek bang photum ke ongdung Hindu Aratum apan arenga hukopa sochot kali bang trok bang photum apan apran karmut ter puthak intang ra kachesong asai kedeng patupon Kachesong pon boma porahut Bangladesh sarkar phan chokchi ukasor sarmate ke hang taram paduponsi President of India phan kapalong pinpuralu Dimaha South District adisier deng pajirdamlo हम लोग का जो दिमाग साउथ डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग को विश्व हिंदू परिषद का तरफ से हम लोग जो यहाँ का जितना हिंदू संगठन है उसका ऑर्गेनाइजेशन जितना है उन लोग को बुला के हम लोग एक सभा आयोजन किया 2 दिन पहले तो करने में सबका ये मर्जी से हम लोग आज पूरे यहाँ रैली में निकलने का बाद हम लोग पीसफुल रैली और साथ में हम लोग कोई वायलेंस नहीं किया प्रोटेस्ट रैली होने से भी हम लोग कोई वायलेंस नहीं करके हम लोग को जो आजकल का जो प्रोटोकॉल मान के हम लोग जो मास्क और सोशल डिस्टेंस नो वायलेंस वो सबको हम लोग मना के आज पीसफुल रैली Labang so pinpura lolong ki jong pona tengke Bangladesh long ke do Hindu arara tuma phan raikom pipon pamikanangchi
apran ke dam la pen arenga hu ke so dunang hinduara ra tumaphan sarkar pen akira piponang ji la pen labang so sai lang no ke klemalong kachirap tu na bang phu tumaphan sodak pen adai envek nang ji anparta bangladesh along hinduara ra tun ke dua hawar prabjin pen ke thirtip monsam padovek nang ji pusi jongpon इसलिए हम सिर्फ दिमा हसाव का मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करता है और आसाम का जितना मुस्लिम भाइयों को भी हम अनुरोध करता है नॉर्थ ईस्ट में जितना मुस्लिम भाइयों हैं उनको हम अनुरोध करता है जो आप लोग भी जाके आप लोग का बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ मिलिए नहीं तो हम लोग का यहाँ हम लोग भी चुपचाप बढ़ने वाला नहीं है बहुत सा आदमी हिंदू संगठन हो गया अभी हिंदू जाग गया हिंदू जागरण भी हुआ इसलिए भविष्य में कुछ घटना भी होने सकता है Bangladesh along Hinduara ratum la pusona kisung ki phonang kok lake social media along Hinduara ratum kurana phan manpeng ki pipe puthak kapaklang bana joksi phonang kok Haflong pen Suraj Burman Karbiang live Bokajan Legislative Angkang Pre-Niphaing Korai Sierni Hanjang Lang Solong Kido Krishak Adhikar Suraksha Samiti and Nari Adhikar Suraksha Samiti Asai Hemalong Delhi Pen Kachutiki KA Kesom Kelang Chariatum MS Donsuri Agriculture Farming Cooperative Society Langsangti Hanjang Lang Solong Kahumridang Labangso Kahumri Damahut, National Professor Director Dr. B.K. Sharma, Deputy Register Delhi SH, UK Dubai, Horticulture University Research Center, Assistant Professor of Vegetable Science, Dr. S.P. Yadav, Deputy Register Ranchi Phul Singh Malvilapen, Head of Department Genetics and Plants, Breeding Assam, Agriculture University Jorharatumta, Chitongdo. MS Donsuri Agriculture Farming Cooperative Society atumpen Karbiara ratum Reed Inglong la pen thoyalong kachu e kachutiki kecho sonamu landunsi Delhi pen kevang kelang charia tumaphan paklang dun pen than pachini dunlo Jongpon me prek jamanempo bonghom thengthe lasonsi prek check karbiatum kecho hormu pangum pet son phokep so se hormu paklang dun Halapunang kelang chari kevang atum penta kachuru pitekangsi karbiatum ta prek cham kemisen hormu mate kai penta Theklong lepina hormon ke thek ponlong ke manghu hakason lopusi ninjepon Lasona porhut Dr. S.K. Sharma pen phirang ke tumang no kaning jete kang tengke pini karbiang long ke bang pen prek check ason ke cho hormu thek ponlong lo lapen la hai hormu anso se kapaching thup jiaphan mate kapachan jiaphan hithialong anta kilong pen rat kachini jiaphan prabjin pen sarkar tumakirap ki pijiaphan siding pon etlo pusi tangdak tekan असम कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उनकी अध्यक्षता में समिति आई हुई है जिसमें 5 सदस्य हैं डॉक्टर शर्मा अध्यक्ष हैं 4 और सदस्य हैं तो यह 10 लाख का पुरस्कार हम लोग इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री के द्वारा यह दिया जाता है और इसमें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ही ये पुरस्कार जो है वो हाँ जी यही तो मैं पूछ रहा था हाँ तो नहीं वो आप पूछ रहे थे लेकिन थोड़ा सा আমি একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অনুষ্ঠান আছে এইটোক কয় PPVFRA মানে এইটো ফাৰ্মাৰ্ছসকলে যিটো তেওঁলোকৰ সঁচবিলাক যেনেকৈ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি আছে বহুত সঁচ ধৰক এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে সেই সঁচবিলাক মেইনটেইন কৰি থাকিছে যদি যিবিলাক ফাৰ্ম আছে সেই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰি এই সঁচবিলাক ইয়াতে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে বহুতখিনি সঁচ দেখুৱাইছে আজি আৰু আমি খুব সুখী ইয়াত আহি পেলাই তো এই এখন PPVFRA এটা কমিটি কৰি দিছিলে এটা বিশেষ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে এইটো হৈছে ফাৰ্মিং কমিউনিটি কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি যেনেকৈ থাকে বা তেনেকুৱা ছ'চাইটিৰ কাৰণে এটা এৱাৰ্ড তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু Bokajan pen Anantirang Karbiang Long live Kidam tangarni abarim KPLT Donri Kramsa ke Japona songatumpen Sampri Outdoor Welfare Society po menchi irponsi isi non-government organization mate NGO sengponlo Bonta bang sobutak song hijanang bong kache tonti ke dukogajok Pripondaksi putot akimi live NGO po mahang patek ponlo
Kedam tang preni phain ko re siar ni kang sampor phai phomalom dong mukak forest IBA long abarim KPLT don Rikramsa Welfare Society tum pen pherang ke mai padupon bangso pherang ke mai long kedam tangar ni ex KPLT amen pen sampria tur puisi NGO sengpom lo bonta bangso bong asap kachi tonte ke ko jo sampria tur NGO bang pripondaksi puthot kedam tang preni phai kebarni life NGO sengpom thulo pusi pherang ke mai long pangdak pon la bangso society amen itu matha pon pen sing pon je kadu ka bisame ka song ahin pen si bang posik nitu uthot akimi chithe chelong la son sin nitu seman tu la si nitu mahin pen life ko si chir pon la so welfare men ma ke si life NGO ko si nitu chir pon lo la pen la so pini litum kenam tang tenar ni nitu seng pon lo la so pin litu a constituency tin tamil litum a branch seng pon ji so branch ke lage pravjin pan litum ke seng pon dana dolo lapen ke seng pon ji ban litum la constituency tin ta seng pon potema litum cadres a constituency tin nong ta do la se halatum stame handak mang stame a branch litum seng pon po lage pravjin pension po lapen so seng pon data phi litum executive monte private lage Bangso Life NGO long nona mat kelang cari ponjia pan don Rikramsa pan bidisar dorsing terang pan maipu John Tendon bia pan kongchun bang lapen Moses Ingling pan dihin rim bang arpu pek ponsi nona mat bang plia pan si arpu pek pon chot lang posi bang dak pon Bangso NGO ke seng ponang ko aputa ke than pon ke alang lituma song claim rapet bang pharu ke thomra nerkep kebra ke thomatum anta sarkar pen kilong nang che rona teng kilong rapet je phansi claim pon pupusi pherang ke amai long je pon NGO pen sarkar pen mane kelong nang ye son an na kadu ko bi methang claim rapet korte yetum do nitum kedar som do alang tum phans tabe nitum la hai mane our sai ki pipon thekji he phan la pen alang tum phan non ke NGO seng lo por la hai project amukha ke training abi pin ke jangnat tai tum nok thekki lasi laso sia NGO pen yong si nitum pangrung pon theklo por ba training wan theklo por la so training en joini pen মানে পেনান আবার সাইলং ইজি নরমা গে যা কিদিংলেন না সব বস্তু বাং রকলো মানে চুকলে মাছ দাম হাসামি কিথু ডক আমাসি লাসি নিতুম অনেকে প্রপেন লাসো জিও পেন তামে নিতুম সমষ্টিতি নে কনস্টিটিউয়েন্সি তামে নিতুম সেং পনপো লাস চাংটো পুলনতে নিতুম লাসো ট্রেনিং প্রবজিন পেন কে বানজি ফাসনি বর ইপল কে ট্রেনিং কে তাংলো পুলনতে সামে প্রজেক্ট কি অট ফিজি ফাস তামে নিতুম ডিসিক পনলো dong muka pen semsing inti karbiang online Kidam tang preni phain ko resiar ni Bokajan Legislative ke parlo hanjang langsu PWD IBA long Karbi Unemployed Youth Association Bokajan Regional Committee ingdeng hinia mahang ke thekani talon pon Kidam tang preni phain ko yarni hanjang langsu PWD IBA long KUYA Bokajan Regional Committee to ingdeng hinia mahang ke thekani katalon pon amaya long KUYA BRC amai phu Prakash Teron mai chephem phu ponsi mai long KUYA tiri pya mai phu Rahesh Kiling aluhi sar po man pen chitong don Finance Secretary Brinson Timum KUYA BRC Adun Maipu Jackson Intikathar KUYA BRC Klembang Rangsina Timung Lapen KUYA HDPRO Abidi Sarpen Lawrence Teron Anparta Klembang Phubang Phiatumta Chitong Dunsi Mai RDP Dun Nona kai hutlu ka charli kithe ka phaita nangpat bom asongsi karbiri soi janga tum setame kithe kere tum du utang lo bon setame sarkar bo rengang hoi kilong dun jia phanke chitorok si thekon lo Rasila hai huyo ki sung pendang lok sarkar bo renga phan cholang ding dera kusonsi metha keng pen katar ja pen kache pareng thek jia phuthak bidi sore che pachoi pen kache than chi mum ponsi song ka pang tang nang jia phuthak setame melong kache tong dun alu hia tum pen ni je pon Bokajan pen anantera karbiang online Tang tipini prime time abirta kila ponsi kang toniklo